Muraho Mystery Recap tano. Uyu munsi ndabasobanurira filime y'ibyaha n'ibikorwa yitwa Son of a Gun. Mwitonde kuko haza kubonekamo ibyo benshi bita gutanga umwanzuro w'ibintu. Nimube maso kandi mwitondere ibyo mukora. Filime itangira ahantu mu gihugu ca Australia, aho JR, umusore w'imyaka 99, ajyanwa muri gereza. JR yareze mu muryango utameze neza kandi kuva aho ava mu rugo hashize imyaka mike, akomeje kugwa mu bibazo n'amategeko. Ubu yakatiwe amezi 6 muri gereza kubera icaha kitagaragara nk'ikiremereye. Nyuma yo gusuzumwa neza ngo harebwe niba ntantwaro afite, JR yimurirwa muri seliye aho ahura n'uwo bagiye kubana witwa Eric. Ntaco bavugana ariko biragaragara ko Eric afite ubwoba bukomeye kuri ikintu kitazwi. Mu minsi ishize, JR atangira kumenyera gahunda zikomeye za gereza. Kenshi akunda kwitegereza Brendan Lynch, umujura wibasiye abantu benshi, akina chess mu gihe co kuruhuka. Brendan nawe aba amubonye kenshi amureba ariko ntagikorwa co kumuganiriza gikorwa. Icyakora, biragaragara ko Brendan ahora avugana n'umucuruzi witwa Sam kuri telefone ya gereza. Nubu bigaragara ko bari gukina chess kuri telefone, mu by'ukuri bari gutegura umugambi ukomeye cyane. Umunsi umwe mu masaha ya saa sita, JR anyura hafi ya Brendan mu gihe ari gukina chess. JR abonamo uburyo bwo gutsinda umukino mu buryo bwihuse, ariko uyu mujura ukomeye aba atarabibona. JR ahita amumenyesha kuri ico gikorwa. Brendan aratangazwa n'ubwenge bwa JR, ariko ahita amuburira ko akwiriye kubaha imbibi z'abandi.